ассалому алайкум ба кулли бинандагон ва ҳаводорони шабакаи садои умед. рости якчанд суханҳое ҳаст ки хостам баҳри мардам ва блогерҳо бирасонам. айб аст, шарм аст. тӯли 2 сол мешавад дар интернет кору фаъолият карда истодаем, ҳеҷ тамизу одобро наомӯхтем, ҳаё надорем. ҳаё бояд ки дорад одамизод ки лаънат бар вуҷуди беҳаё бод. то кай ҳамин хел меравем? то кай? ҳамдигарро сиёҳ кардан, айби ҳамдигар гуфтан, оё фаришта ҳастӣ? аз осмон омадаӣ? гуноҳ надорӣ. бовар бикун, иззат аз ҷониби Аллоҳ аст. агар Аллоҳ шарманда шудани касеро нахоҳад, шармандакун худ шарманда мегардад. ман безорам аз ҳама обрӯе ки ба сиёҳ кардани як шахси дигар, ба тухмат кардани як шахси дигар боло бирам. баръакс, ба истилоҳи имрӯза бигем популярни гуфта истодаен, шумо популярӣ намешин. қадри худтона паст мекунин, обрӯи худтона паст мекунин. я ҳаёт ҳайвон наравем ку. хайҳо, албатта инсон бегуноҳу бехато намеша. ҳар як кас хато мекунад, гуноҳ мекунад дар зиндагӣ. то ҳуқуқ надорӣ ки айби ӯро дар байни мардум ошкор кунӣ. чӣ коре куна касе дар назди худо ҷавоб мега. ин кори ту миллати тоҷика паст задан ай. ин кори ту тоҷика ақиб мондан аст. бовар бикунен, то имрӯз надидам ягон рӯзе ки ҳамдигар сиёҳкунӣ набошад, дар ҳаққи ҳамдигар тухмат набошад. ото худо нести ки ӯро бубахшӣ. ӯ гуноҳ кард, байни худошу худо кард. чуноне ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд, бо шахси такаббур такаббурона рафтор ку, то ин ки бидонад ки аз ӯ такаббуртар ҳаст. бо шахси фақир фақирона рафтор ку, то бидонад ки аз ӯ фақиртар ҳаст. ростӣ ҳар каса бо лафзи худаш суҳбат кардан дар кор. дар зери комментариҳо имрӯзҳо мебинем чи дашномҳо метиҳанд, чи гапҳои гап мезананд ки валлоҳ и айбу шарма, и беимония, ту мусулмон нестӣ. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд, шахсе ки дашном мекунад, ӯ фосиқ аст. шахсе ки дашном метиҳад, ӯ фосиқтарин шахс аст. бозам мегӯям, дашном ба касе намеравад. модари ӯ шахса дашном надорӣ, ту модари худта дашном дорӣ, ту хоҳари худта дашном дорӣ, ту як беимон ҳастӣ. ин забон аст, ҳар чӣ омад нагӯ. ҳамин забон инсонро ба ҳамун ҷаҳаннам мекашонад. дили як шахсиятро ранҷондан. ростӣ ай гуфтан як чӣ шудагӣ ҳастем. ай ҳамин насиҳату ҳадисҳоро баҳри ҳамин ҳақорат гуфтагем, ҳамин қа гуфтагем, я бортаги мардум беҳаёу бетамизу беодоб шуда рафтаистад. мо ҳеҷ кас нестем, мо на олимем, на қорем, на як каси дигар нестем. моро ҳеҷ кас ҳисоб накунед шумо. нагӯ ӯ кия шунав чӣ гуфтаистад. ту сухани мара аҳамияте ки ман чӣ гуфтаистам. ман сухан гуфтаистам, аз забони худ нагуфтаистам, аз фикри худ, аз калаи худам нагуфтаистам. қавми лута худо ба сабаби ҳамин забоншон нест кард. як кас гуноҳ ки кард, дар ҳол шумо медурен, чай тара фалон кунам, модари тара фалон кунам, зани тара фалон кунам. ман бад кардаму ту бад гуфтӣ, аз ман чӣ фарқия дорӣ? ҳеҷ фарқияте надорӣ. чӣ фарқ дорӣ? вақте ки ӯ як кори бад мекунад, ту модари ӯро ҳақорат мекунӣ, чӣ фарқия дорӣ? фарқиятша дар ман бигӯ. бигзор ӯ ҳаромхӯр, ӯ зинокор, ӯ дӯст, ҳар хеле ки бошад. дар бадӣ бадӣ нест. бада бад гуфтӣ, бад мешавад. кори бади ӯро ки дидӣ, бигӯ бародарами кора парту илтимоса ки хай ба мо шумо намезебад. сухани хуб моро аз ҳелчаш мебарояд. ин бисёр маънои калон дорад. сухани хуб дил як каса ба даст овардан ай. дил ба даст овар ки ҳаҷи акбар ай ҳазорон каъба як дил беҳтар аст.
باور بکنین که ما آداب می آموزیم، که ما تمیز می آموزیم. بر مردم بیننگ وطن حیفای، بر قوم به اراده سخن حیفای. مردمی که ننگ نداشته باشه صدقه وطن شوه، مردمی که اراده نداشته باشه او صدقه سخن شوه. ما سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگیم ما سلامتیم بهر اونها، سلامتی رحمت برکت الله را به شما خواهان هستیم. میگیم در زیر کامنتر داشنام ها صدقه همون سلام شبیه. همه آدمایی که تماشا میکنند و داشنام میکنند. خوب انسان هایی که بلاگر هستین حیفی تو برای بلاگر. بلاگر هم قدرش باور کنین یک قدر پشه بر این شدگی های. همه بلاگر قدرش یک قدر پشه برش دیگه. روی بعضی همه بلاگرای درویه شیطان صفتی چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید رفیق بد شیطان است. ان همون بلاگرایی که امروز همدیگرش سیاه میکنن یه روز دیگه میبینی با همدیگرش برادر هستن، در یک جا نشسته خوراک خوردن، دوست و برادر هستن، امروز میخیزه همدیگرش سیاه میکند. خود درباره خیریه شخصانی که سوم جمع میکنن برای خیریه، خصوصا من خودم جمع کردگیم، من میدونم مشکلیشه، من میدونم تهمتشه. من با چندین زنها کمک کرده هستم، تهمت کرده هستند. برای من 500,000 روبل در کار، 500,000 روبل جمع میکنی در دستش میتی، پگش میخیزه سیامکه میکنه یا که یک جای دیگه در گپ میزنه که این موندگی پلا خورد خداوند همخه بود جزاش میتی. البته حق مردم لذت یاد بکامد گلوگیر است در روز قیامت. حق مردم هیچگاه ترا با بالا میبرداره یکی میزنه تا خورد. خدا هدایتش کنه کسی که هم باشد. لیکن همین یا بعضی همین بلوگرهایی که شما امروز خیر میکنین دستگیری میکنین یک سویت دوستانه برادرانه میگم تو نکنین ما همین نمیکنیم دیگه همین خیریت در یگم کس چون که بجای رحمت چون لعنت میشنوید تهمتت میکنن نکنین. انا همون کمبغل خیر میکنه سوما جمع میکنی میتیشه سبب میشه در همجا همون جمع میکنی میتی پگه در میخیزه تهمتت میکنه. امروز دیده سیمو یکی زن ده 1 میلیون در کار 1 میلیون جمع کردن دو دیانشه پگه در خیزه در جای دیگه نوار کرده تا صدقه انا همون خدمت شوی روش سفید سیاه میکنه در اینترنت میشینه بهر تو که همین تو در کمک کنن پلیت را جمع میکنه میتیان اوه این قشه خورد اوه قشه خورد. از خدا بیترس، باور بکن. نه هر زن این خیلی است. زنها یک نعمت بی‌بهای هست برای مردها، اما زنهایی هستند که باور بکنین از فتنه اونها شیطان در تهجم میافتد. زن مادر است، زن بهترین نعمت برای مرد است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه ما دنیای شما 3 چیز را دوست می‌دارم، یکی از همین ها زنها بود. زنها را دوست می‌دارم گفت ما هم باید زنها را دوست داریم، اما احتیاط کردن در کار از بعضیش. خواهی سر در بالون نشوه. چیزی که ای تجربه را من دیدگی هستم کردگی هستم، همین تجربه خودم گفتم میزنم که یگان زن را کمک نکنیم. زنایی که امروز در اینترنت میبرن من خونه ندارم در ندارم، وقتی سوما جمع میکنی میتیشه خونه و درش میگیری پگه در جای دیگه در تهمتت میکنن. هیچ کس خداوند از گرسنگی نمیکشه. این دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که گفت خدایا هیچ یک از امت مرا از گرسنگی نکش. من بدونم که وقتی کمکش میکنی با رحمتت بگه. با بعضی از بلوگرها امروزها دیده ایستادیم با یک برادر شینخیز میکنن در یک جا مینشینن باز میرن در یک جای دیگه با یک بلوگرگه ایش سیاه میکنه و ای حقره ای قدر سومه خورد. ای فهمیده ایستن همه آدم من سخن کرده ایستم فهمیده ایستن که کی را گفته ایستم. من نامی اونها را نمیگیرم. باور بگین سخن بدی من برای همونا حیفه. در نزدیک همه آدمایی که مرا سیاه میکنن در نزدیک با من هم که برادر دوست تو شر نرتی خالی. وقتی دیگه عرض میشود ای یا شیطان یا حرامخوره یا فریبکار.
باور که صدقه انا همین دین اسلام شویم ما و شما. دینی که با این آرامی، با این تربیه، با این قدر نازکی دست ما دا آمده رسید، ما امروز این دین همچون یک حقارت برای برآورده استیم. ما چند روز پیش یک رولик تماشا کردم. روزها چچنس‌ها مثل داغستان و تاجیک و ازبکستان مثل همه یک جا شده یک رولик بسیار تربیوی کردیان، همین تماشاش در وجود می‌لرزه. همه نشستن، یک خریستیان آمد مثال میخواد که ما اسلام بیاموزم و دین شما را قبول کنم. اسلام چی دین است؟ اون شخصش میگه که اسلام دین پاک است، اسلام دین غمخوار است، مهربان است. در اسلام سیگارت کشیدن، ناز کشیدن، عرق خوردن این چیزا نیست، زنا این چیزا نیست. میگه وقتی همین لحظه همین گفت گفت میگه در درون یک رستوران نشسته بودن، همه افسیان آورد پیشون عرق و سیگارت و ناز و این و یک گذاشته، گفت باز چیز لازمه معنی شبو بینین خشون گفته استیان با خشون هم خیلی چیز کس کردیان کجای مسلمانی است. بعد اون خریستیان گفت فهمیدم اسلام چگونه بوده است و خیسته رفت. راست میگه به خدا قسم، 100% راست میگه. ما مردم ها میگم که اینی چی حرام، اینی چی حلال، اینی چی را استفاده بردین، چی نه برگفته، میدونه همه تماشا بینون. هر کسی که تماشا میکنن همش میدونن، لیکن باز میکنن، جنگ به خدا و رسول میکنن. بگذار ما شیطان، ما دجال، ما حرام خور، ما دز، ما دروغگو، هر چیزی که میخواهی تو رنگی من نشو خیر، تو مثل من نشو. تو شیطانی او چه طرف فلان کنم، قسم به ذات پاک ایمه دا پستی، وقتی همین ای شیطان دا پستی. تو مسلمان نیستی، تو عقل نداری. از ملت تاجیک چه شخصیت های گذشتگی است، چه بسوادهای گذشتگی. دنیا از تاجیک علم گرفتگی است، امروز دنیا از تاجیک دشنا میگیره، به آدابی میگیره. قدر تاجیک پس نکنین، تاجیک همون قدر میتونین بردارین. همون زنها یا اینکه مردها یا اینکه معیوبا یا اینکه هر کسی که باشد به شما رسوندنی هستن. وقتی از یک بلاگر خواهش میکنی او کمکت میکنه، در حق او دویم باره نگو که او حرام خوره، او حق خوره، او در حق او تهمت کردن. حق خورد در نزد خدا جواب میده. بگذار چند قدر پولی که مردم پرتگه همه آدم هم پول میگردونه، تدام که خیر کردگن انا هم پول تام بر بگردونه باشم. با سبب همین شخصیت تدا کمک شدگی های. در روسیه، در همسایه دولت ازبکستان، ترکیه، در دیگر جایها بلاگر یک نمونه در بین ملت. بلاگر یک قدر منظره داره، سره هم که باشه. در تاجیکستان ما بلاگر یک پری پشه برای قدر نداره. در اینجا دوست و برادر میشنه صحبت میکنه، پس میروه. همه اینها به سبب اولش به سبب سوم، دویمش به سبب خود را معرفی کردن. این همیقه چی؟ دو چیز میخواهند. خود را با آبرو نیست، این شرمندگی تا این ایرو بیسوادی ما و شما. من نه تنها همه بلاگر را گفتیسم، این سخنات در خدمم دخل داره، من خدمم گفتیسم. هستن بلاگرای خوب، نامشون نگیریم به حد نوارای خوب بکنن. در اینترنت در یوتیوب هم هستن بلاگرایی که با یگان کس شخصیت کاردار نیستن، نوارای خوب میکنن. با هستن شخصیت هایش که کارشون فقط کار گرفتن با یک شخص دیگر، گناه ای به یک شخص دیگر گفتن ای. ما با اینها امر معروف باور کنه نمیخواهم کنم. به همین خیازی من گپ زدم در همین بلاگرها بعضی همین مردم در صدقه سخن نیک شوند، صدقه انا همین امر معروف شوند. او را فقط کی نمیدوند عبرتن تو چوزی خوبی سلامتی خوبه کی خیلی گپ زدن نمیتونه. انسان باید آرامانه صحبت کنه. البته روی عصب انسان سخت صحبت میکنه، یک آرام صحبت که در هم گوش کننده را مثلا یک
фоида раса. баъзеш этранги занако бари нос када гап мезани, мулоим гап мезани, камтарак мардак бари гап зан. то ахи бесавод ки боши, аз ҳадисҳои пайғамбар бехабар ки боши, та ҳамин сухана мегӣ. ҳайфи ту бари ҳамин мусулмоне ки як касе как бута насиҳат кардаеста ки ту шайтон нахо конкурс кини ё наитра фалон кунам, мир бадбахт. ҳамин насиҳате. ҳайфи мо, бозам ҳайфи мо. садқаи имом абу ҳанифа шавем, садқаи абу али ибн сино шавем, садқаи имом бухорӣ шавем. бовар бикунин, агар номбар кунам тамом намешавад ки чӣ шахсиятҳо аз миллати тоҷик буд. садқаи салмони форс шавем, яке аз саҳобаҳои расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам. дунё чӣ пешравӣ кардеста, илму тараққиёт чӣ қадар пеш рафтеста. мо тоҷико фақат бигем аму сурухи ҳамдигарро кофта гаштаем. ҳар кас да сахт расида бошад, бигзор сахтиш бираса. барои чӣ ки яро аму чени аму ақл фаҳмоиши худаш ҳамин суханҳоро қабул мекуна. касе да ки хай сахт нараса, ӯ мефаҳмад, медона ки суханои мо то кадом дараҷара рост аст. ростӣ ҷои пӯшонандаш нест. ман комментарҳои худам назар мекунам, комментарҳои тамоми блогерҳоро назар мекунам, то бобои ҳоҷи мирзо, эшон нуриддинҷон, дигар олиморо назар мекунам. бача ин қадар бесаводӣ мардум, ин қадар ҷоҳилӣ, ин қадар номусулмониро мебинам. бовар ки шарм мебиёд ки ман баҳри мардам як сухани як бирасонам, як филми тарбиявӣ бигирам баҳри як хелаш. алҳамдулиллоҳ ҳастанд шахсиятҳои хуб. нами лайк дизлайк худаш ҷудо мекунад, медона ки кие беимон, кие ба имон. сухани нек да дизлайк мемонанд, сухани ҳаром да лайк баъзеаш. ҷои пӯшонандаш не. будуни назар бикунед комментарҳои тамоми блогерҳоро. ай ба сохи ҳамо хато кард, як танҳоӣ бира бугӯша. хато кард, худо худаш медона ку, худо худаш дидесаша. шар неста ки ту бурои дар байни мардумро шарманда созӣ. мардуми мода шарманда мешавад, назди худо на. пайғамбар гуфтеста бадбахт дашном накӣ. чӣ ба дашном мекунӣ ту? сабаб дар чия дашном мекунӣ? ба худо қасам, агар ҳамин дашномотон дар пеш мон бошен ку, ба он вақт мебинем чӣ қадар дашном мекунӣ. дару парои ма бескани дашном бикӣ. айрӯи як номардитон, айрӯи даюситон, айрӯи ҳаромитон. ҳама одамое ки дашном мекунӣ, ту ба худо қасам ай саг дар пасти аст, як ҳаромзод ҳастӣ. тура модару падарат ҳаромае ки тура ин гуна тарбия кардаги ай. тура ҳамо авлодат ҳамаш ҳаромзода ки ҳамаи тарбият карда ки ту тои рӯза биёи ба ҷои як сухани не гуфтани қадар дашном мекунӣ. худованд ҳар яки мо шуморо нигаҳбон бошад. сухани ма касе да ки сахт расида бошад, бигзор сахташ бараса. худоёро мададгоратон бодуо бошед.